Eksplozije, streli in zavijanje siren. To so zvoki, na katere so se Afganistanci v zadnjih dneh kar nekoliko navadili. 5. januarja je samomorilski napadalec ubil 13 ljudi, večinoma policistov. 20. januarja so skrajneži napadli hotel v Kabulu in ubili več kot 30 ljudi, med njimi tudi 7 Ukrajincev. Tarča napadalcev je bila tudi humanitarna organizacija v Jalalabadu, umrlo je najmanj 5 ljudi. 26. januarja je v domnevnem napadu talibanov v mestu Gažni umrlo 6 otrok. V soboto je prišlo do novega terorističnega napada. Samomorilski napadalci so v napadu uporabili reševalna vozila, napolnjena z eksplozivom, in ubili najmanj 103 ljudi. Do napada je prišlo tudi danes, ko so 4 skrajneži napadli stražarnico v bližini vojaške akademije in ubili najmanj 5 vojakov. Afganistanci se zato bolj kot ne upravičeno sprašujejo, če je država sploh še sposobna poskrbeti za njihovo varnost. ملت هست که روزگار ما را سعی که حوضو کرده خب بر استعفا بده اگر زورتون به این ملت نمیکشه ولی چی جبر از چوکی را بند کردین اگر چرا این کارا میکنین اگر این که چی رقم وزارت است چی رقم دولت است تو خود امنیت ما اشاره گرفتن میتونی از ولایت‌ها چی گله داری. Vse bolj krvavi val nasilja je znova opozoril, da je razglašenje zmage nad islamsko državo z njo povezanimi skrajnimi skupinami ali talibani veliko preuranjeno. Predramil je tudi mednarodno skupnost, ki se bolj ukvarja s Sirijo in pozablja na nemirni Afganistan. 中方强烈谴责这一袭击事件，对遇难者呢表示沉痛的哀悼，向受伤人员和遇难者的家属表示诚挚的慰问。中方呢一贯坚定地反对任何形式的恐怖主义，将坚定地支持阿富汗政府和人民为打击恐怖主义、维护国家稳定和人民安全所做的不懈努力。 Afganistanske varnostne sile zagotavljajo, da delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi podobne napade preprečile. در تنها در یک هفته گذشته 195 نفر به ارتباط جرایم تروریستی دستگیر کردیم و این شامل افراد مختلف هستند از جاهای مختلف هستند از مناطق مختلف هستند از ولایات مختلف هستند و از کشورهای مختلف هستند. Samo v zadnjem mesecu je afganistanska vojska izpeljala več 100 operacij in zračnih napadov. عملیاتایی که نیروهای امنیتی در پیشاپیش از اردو انجام داد در این مدت 1806 نفر از طالبان از بین رفته 1093 تن اینا زخمی شدند 86 نفر دستگیر شدند 41 نفر از قماندانان اینا از بین رفتن 395 تن از داعشیا از بین رفته و 75 تن اونا زخمی شده و 9 تن از قماندانان برجسته داعشیا طی عملیاتا از بین رفته. Iz tega poročila je razvidno, da ima afganistanska vojska opravka s številčnim sovražnikom, ki je dobro oborožen ter izurjen in za dosego svojih ciljev ne izbira sredstev.